ije tukwate nuvuge bitoki cyane cyemba w'umuntu amina tutuguhembe ahamshomogu ogubire gutebekanisiibwe ab'ekitongole ekya Viva Caring Hearts Foundation kyebembirwe mukuru wakyo Eric Kahumuza aishomero lya Rubare SS omuri Ntungamo abeegi borekere ngo bwiro bwingi nibatwara amashomo ago batari kwetegereza abazira bamwe bakizira ku neglecting abana babo especially mu bintu bya career umwana tibakine yo kuganira nawe kongani twita bazire bona kugira ngo bashitame n'abana babo babaganira ko njo yakare yabireba abana bagire time n'abazire babo babahaburo ko umwana ashemere kutwaza ndetse no mwana w'umushiki nyina shitame nawo mugambira umwana w'umushina toza atirati para bari yo musigazi ashitamishe ya mugambira ashemere twaza atinati okugira ngo ahika hacyari kwenda okurugirira ahari Victoria Arishaba omweji aishomero elya Rubare nashoborera ngo umwabegini batwara ebi batari kwetegereza ahabwa kasindikirizo okuruga ahabazire hamwe n'abashomesa aho yashabira abazire n'abeji okuguma nibahurikirizana okugira ngo babase gukora okushara mu kurungi haza abana turebire babone ubuzima bwinshi obugece cyetu ushanga omuka either nibenda kwerenka science zita kuzenda dream ye nibenda ku doctor kandi botiye ushanga cyabateganitsa abazira bayo kwebona n'ubora abanda babo ekiba kwenda kuba mu children then sharing ideas and then someone gets the very thing she wants to do omwenu tushoma ekintu ekitine love and passion hazo kikija affecting abata neho kushangira mu ihanga ryitu nka Uganda ukashanga umuntu no bwararyo mushaho is not doing service but is doing that to earn money. Uri mukuru w'ekitongole ekya Viva Caring Hearts Foundation Eric Kahumuza yashoborora ngo okuhabura beji bukirikare nikiyamba abana okwetebekanisiza nyensya koko mwareba n'utubantu tureta speakers kugamba n'abana kubure ko muhanda abo kubitwe twabano tukore bintu ebi Viva Caring Hearts erukora ebe nagamba haruguru otine ababana abaru kuba guided bakabikora bataho mu community n'utubano tuferabsha so nutwenda ngo tutandikira hasi to building a structure ya patriotism to building a structure ya responsibility bachango kanya guidance y'abana babo kana wana cyo gukora twita abazire n'abana babo bona bashaka hamwe rero abazire n'abashomesa bakwatumise hamwe babasa guiding abana akuba kubasa kubaho nyicyakare akuba babarekera abashomesa bonka ningashiba barekera abandi abaheru bonka twasobu kutarga muje ubu ibura ry'emirimo rikiriyo ndiye yongera mu ihanga abeji kandi n'abahabuzi nibecenjera eshongeji okushoma ebintu ebibatabasize no kubanza kubyetegereza ngo bumwe nibyo biri kuretera abana babure cyo gukora baheza kushoma makraga gashakwa Samuel Ahumuza ahabwa Tayari West.